Yang sebahay pij ke kubor jong ke Jawa Diocese. Hadin asmi bala pelong yang kedor bar pelun jong ke senjuk entai Katolik Jawa Diocese. Menta kesengi ke arpo artrik risau arjar apulai ke lepoino ke bekut. Da ke bala pelong ya ke mas bekut ya ke por chipeu bejemen step. Ha ke ba Bishop Ferdinand Dekar ilalong enong kenyarang ba. Para ke por jen mit. La penkut ya kene ke lempung da ke jing penheri ke lama jong ke senjuk. Dai Father Martin Shalla Parish Priest ke su tengah parish. Bat ki wede kiling do soblay. Ringkat ke jingnya saran lang jong ikong Rus la Dekar. Presiden ke senjuk entai Katolik Jawa Diocese. Kong Elizabeth Dekar Secretary senjuk entai Katolik Jawa Diocese. EC members bat baro kilong kemei ke balawan na baro kapratali ki parish ke Jawa Diocese.